بر شر و پوچون دنیای لسرانسر دنیای زیاده بونا بخاین خوراکان دوام دکه. اوجی پسپوران دخم مترسی گلو سیزده ولاد جبا حوجداری خلقی خواه هن جورین خوراکان ایدین نافروشن دروی ولید و اخراجات آوان سنوردار کرنه. ده پیش روزه ده قیرانه که وساج هیک و بشر روسی و اوکراین دست بکر بوش خاتم شو نس به دهان جهان دیسا وک گارانتور ترکیه کتبو دوره و او پرسکریک چاره سر کربوله. وسط هیوی کردن که پیش روزه ده گلک پروبلم خوراکان در کهون حوال مجیج بوه نوچه کما دکرنه که کرم تماشا بکن. شرع اوکراینا و روسیای گوهرینا اقلیمی جبروان سدمان لسرانسر دنیای هر کدیچه باهای خوراکان زیاده دبه. ev iklim değişikliği ser sebebi neke be avun zaf çedbe u zaf baran neketin u sebebi neke de gelek ülkeye و تشتي خوارنه زاف چنابن یا دا خراد جبر gelek mesele u krizin mesin yen rudedin welatçı mecbur diminin jbo temin خوراکان tevdirin no bigrin. Ligori enstitüya lekolineka politikayın خوراکان a navnetevi li 19 welatan 41 خوراک den sınordar kirin. İşte خوارنه ülkeye ve zaftine bin mecbur gerek kısıtlama verenin ya da gerek fiyatı ve neke zededir bugün vakti got zededir nekirin insani ve birçimeni jbo ve sebebi ev ülke go işte go خوارنه ülkeye dit kirin mecburi ba çivat işte cevap kirin vakti go nikarin bakırın fiyat zaftir zededir bin. Dinavan welatanda de seri da ji Hindistan'te. Hindistan'ı seri sali sevkiyata hin cureyin birinci eka jbo welatendin qedexekir. Jberveyeke di ihracata kurevida neyse jisedi 20 kemasi derket. Myanmar li dünyayı yek jwan 5 welateneri mezine ku daxludan ihraç dike ve jî qismeke derfirotina xwe da seknandin. Hindistanê sevqiyata pîvazan jî da sinordar kirin. Ev biryara Hindistanê li Bangladêşê bû sedema zêdekîna bayê pîvazan. Bangladeş ji bo bilez û bez pîvazan temîn bike li welatên din digere. Fasa ku bi hişke salî ra mücadele dike ji mihasibatê û ve îhracata pîvaz, kartol û firingiyan da seknandin. Pispor zêdebûna bê îstikrarîkê wek rewşa normal a nû binav dikin, tê gotin hin welat ji ber metirsiya hilberîna kêm û daxwaza zêde naxwazin xurekên xwe bifroşin.